Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Ye phi baro kini gilang ki khubor bam takasni. Kajaya mau prem constituency kala saki na kelengi constituency haga arwit reklimpang arajar absen. Lami syakmat berikab ila ki vote na gabenta ke MDC election syak HADC. Abayo banyakran bat katu kat ni ki kertong ki be khun ye kani ke MDC election syak HADC ki penpau ye ke jingkermen bikin koi syak thong ha kani ke MDC election bat na kalian chung ki kertong ki kerpat ki pat ba kini syakmat ban thap ki vote nang bakin yo banyasat na kam takari bakajat benriu katu kat ni ki kertong MDC ki balayo banyakran kilong ba Augusta Jarwa kertong UDP ba Thomas Pasak jong kaknam bat uba Denzel R Suchen. Bah podus konseli an blai bo ringi limba ka seksi du mo kilong ki khlan hadu bata te dan kam tang ban khlan scam nya ka bat ban tri hok na syakli haka hakane konstitusi terpipi paro kidai di ba openen ki bang hakane pun bile banyak dan kecile e nadu pas tang hi na tristom kermen bang ini tristom na kalian jumi ko parti DP panginyo ke thong jong jong DP ka sibut ne kanong jong ka parti hi ka chingile election gen kan ka electoral politics kadan kam panjob hi kadan kam ka number mo te idan kam i gibrio bagi baro ki bagi nyami bagi wan tap ka vote ya ka bagin jit ya taw nong mikmat sya kan ka hasil atau mustis council nang ni na po 19 jiaw constituency tinga kermen ba ka we gede kan ka sngi ka long bagin mi skman Tegbaar kalong bang ayo ruban pensai kinong hal bangi yeng dengan nget bagi pai ba kin suku ya ke ga ba kin sarai maki nam tajongi teng yu i po discouncil hi ing ba ka jingalam do UDP sa sinem ba ka jingalam baktitas han i ya ka achievement kidan ka taban ni achievement gi bangiyo kidan ru gi banta ki bangsa nalor gi bangiyo ru main hapan bahasa syu nalor gi nang sa ro gi hapan ba kanya kan kumbawa kan urem hi habang adam hi satu banyak hapan kanya ke diskusi dari kosan nalor kita gi jike gi bangi kundu gi pa ba di kermen ba andan nya koi sesar biang isi minyak dalam tu UDP ada di yang kita kermen belum ke kita gi jike tetap hidup sok everyday ni ka jingele don beki jing kan jing ya andrenga kermen bana kalian jumi kon parti kham tam ki regional party mu sing rilum ikwa ya kamanginang klain ka weiswa kan don swa ka jing teli andala don jing teli ni su hangta kan don peta ka jing trei lengkat ka bangin penha hapdeng ki ta ki jing ki bangi kendu te ki pai ba hot kila ban keno kila ban ke kentho ya ga ga ba ki regional party kimle andeng kermen ba kin phai de khndiap ki ba kila le hagini ki snem ki balane andre nang ni shkhmat ni nang yo ya ka bangi nang penha shu pat ya kita ki jing duna ki jing ki bagi ke an kong ya kada mga rung kani ka politics kri ba kuma matai bun ki imbri mga rung ba ki sam meeting maran kolong ba bon hatay kumu advocate nga isyam ya bun ki nga asnoru ki tu khana ni brio ki chuki bi isyam ya jing jad isyam jing ki jing duk mo khamtam ni kata ya bangi yak ni yang susne ngi ka jing kunjan ba kalian kum ka yo hat mo ka jing kerdu kam mentaru ayo hal awan boy di bigi mo jak benrio tingni kalong ga weni da beli ma kwa ban mi sini ban kuni le sendu ta kidan kiwi da ru gilong bangi hak menile ban penklan ya ka dis council gi dor basno mo dis council gi bon gi an gi balasna le ka implementation gi kalong gablong ba duna ba ti ki dan ki andu gi ba happen thama dan ki andu gi happen dan ki andu ni haban ile murak thama ki ni ni lihat kita boleh manfaat untuk konsumsi tang bun ini lihat kita mau tu tai fi mak nak mata jung phi bo phi poi sya kan ka lempung san patai ka ib kham ka dori phi ka nongrem jung phi ne ka nongrem jong ka parti kanong rem hi jong ka parti
ngarung hari ni ke parti tu, mami ngah subscribe, buat ngangit dia kata kan nongrim mami parti kedon, buat ngaru ngasui hap kata nongrim kedon kadang nongrim hari parti. Di nengkong pak abu saya nongrim jong parti menghat penolong kita nongrim tiba ai kat manifesto. Kamu mata ba pilek coba ba banyo aya ya ke jingjob ta kamu ka parti ka GDP om pa ba ujit defi. Tapi ke parti por gaji election committee gaji kali dua cua kali kali cua ni ba un balang mo ka tokit ba buat tak kum kata ke jingnek jungki di tokit jungki hasta la ai ngan ke tiket kadih ke jing kwa jong ba ba jong parti kunjuk. Nang kata jungpi kalak sinorim jungpi ne kalak ka sibut. Umum Nam ta jungpi kalak sinorim jungpi ne pila la ka sibut. Banjob. Nam ta jungpi bo pi yang isam da. Piang ba pi lak dong rim jong parti. Mut pim kenya ka ia kata ka sibut jong pa ba. Wa banjob ifi. Mas. Ya kasibut buat kibut yang bro hipai ba. Ni dan kam mah bagi yo penolong gajing temu. Ya gajing temu jong pat ba gajing yang nu jong pat ba. Mah ti tang katai. Kade kum baki ong kade hi kade council ka kong santam. Kade ka election kun ba wanra dei ba join do ka nais pasan puar. Kade banjada ya ka hok long trai dongi fight belum. Bakin nunggo judge nya kade ka apa. Ti nakapor sekapor gerusan election ba ha yala bi kade benta. Maju ong hi pai ba pi dei ki kenra. Mabon ba kan sang ngam jong ko pai ba ngam ko kenra. Nang makin song thu ya ka ta ka ikjar to jong ke makin mi sa khawat ban thabur. Wala lagi pai ba ki kian. Naka nongrim go jong jong naka ta deiti go jong jong. Let's say kan wan ka share ka ba bakla ba na tharai dei teng teng suci ba dong pai ba hi bom ju participate ba election. Ban la da pai ba hi ujo pai ba ubat thulum ba. Te kan ni let's say kan wan ra ta ra ka jong ga la jukan pai ba di ban ni. Lai pun thap yang ane pun thap ka cha bi man thap thap. Lai money candidate kawan suwe option notaru dan. Tang ba please peni ba pi dan kata ka ju so kia. Haki election MBC. Markiwe kiwe ba jala ki bapai ki pai. Mo kinong pai kai kan election. Kede mangi kita rai munuk no participate ka election. Yang wat minum kwa ban pen lera jadi ban pen jandau. Ya kata guru jong ya khawat dewi ban kecek begitu. Nam subject ko kam 6 schedule para 3 ma. Kibal ade ki nong kenti. Jongka district council kat kum ka jingai bor jongka 6 schedule. Kamu kat kum ka jingai bor jongka constitution no dari India. Dengan penting kenapa gini subject. Kibla aduk kinuan pai biang. Madam subject no pinaduk ka primary education la kini ka state government. Mak ban isu ki schedule type certificate la kini ka awat ka hak lor ka ban control ka ka siap ni la kini ka state government. Lembaga jinguan rai itu di land bank ma. Bahkan ai ki investors ki yom. Tekani ka jingpun pen. Ya ka para tri juga schedule tena kan dangiwan apa on solution benang kongnya ini masuk thu ya ka bor iktir ka power ginang no jonga di solution hakar kam ku badai kat ku balati joka bat in pentikana ba in pen klan ya solution kumbang ila ya keren omdai menta solution kali la bon tilisna ila ya sai bagi di batu klan ya solution ka poksan ya menginda apa yang kiri katai ba hakni sansnam in pai ba kin yo i kata ada solution ka bi tiang ka bi rong jinkerman pag baklay wat ha manifesto ba la nang iwan ka bol ngin pentingna bakat wan ka land commission in sim sarri ya baro kendau sia kibar hapo pur usam to council mano badan kendau hangno ban hatu ka pon lang ile ngi don peti sanya bangin salap ki beri kibala kam trai kendau dak lenti jong ka bi ai dak ba pen ken ki ai ki kendon ki bagla lupa hatu ka pon ngin kre mar kani ka violation lori sim ka land transfer act le ki jo jai te khang ba ngin penting kenapa kendau siam kan ne kan sa haka jai beri ko jongi om tang nam ta kan ka pateng handai nam ta ka pateng bon wan hadin sis pas kan hadu sans pas kan sia jar kan de kata jin tu jo de council ba ngin penting kenapa bakane kan urlong. I've visited I think the flow is a little bit slow, maybe average. I would say that. Let's hope it picks up in the second half of the day, and let's hope people participate in this democracy. If people don't come for election, then it is a murder of democracy. So let's hope people come up and vote for the candidate that they
maybe have hope on. How is your prospect considering the multiple candidates? Well, always a good prospect, but at the end of the day, in democracy, it is government of the people, by the people, for the people. So it is by the people now. So let's hope we have a candidate who wins is of the people and for the people after the election.